Ya malo fa tai le la ua mau so tainga ma le sunga le lifa sunga missionary ya Pastor Matthew Sepi Paulo. So ifo manuia la sunga missionary ya la sunga fo fiao le sunga fa fenga Matthew malo so ifo le ta fo. Ya fa felo ya tu fo ile so fo Yesu Kristo la sunga tu fo e misolo lo sa se lo fa fo nga mau fo ia se tato tu no fe la vol me lo mau me le por la me fa ta lo fa mau fo fa. Ya malo na fa tai fo le li utato fe lo ai le taimi. Te lo na fia mau sa velo fe lo ai toi sa mo la sa pisi. Ya o fe tonu le wa ia il taimi nei pasta la sunga missionary. Le so longa lo sunga le wo New Zealand ta pena I fo ile toi malanga tui Africa so tele wa yeso fo le so lua pe a le lo fo le li malanga fa lo malo fa tai Matthew au le ia lu lo ta fa ta longa ma le fo ia va tu le va no fa ilo ni o fio anga me se fio anga so fa le tu ai si le fio fo le tu no ia au le ia mta dielta fa ta no ia va tai o so to lue malanga mai le nule o sa tele fale alili ma fale ula ia a o we na yo ba inga sale lo longa ia o sale mo ia fale ase la ia masangoni pe fo iva I loa ma vai tele fale ata ia male aga fa malo Tufue malo fa tai Matthew ole so I fuanga o le tema na tua sa ta onga foi sa mo ya o fai lo atu va nga le wa e le na fa fa ngo fien fai ta ta la le tawa ese mo nga pa auxilia tu la sunga na e si le fiel taimi mamao e a onga ida so e ve o foi fiao ya auxilia lo sunga tu foi le ai ele se la ngona a me fa pe e se taimi o le a ve ai ma fai fiao ia ma ve foi ma missionary I se atunu ese mai Samoa. Ele ese la ngona fa pena, Paula vale me ele sai na so ya, o mana na fo ya so pe fo yo na tato ya fo ya o nga matulanga be fa pe. Malo. Ole tala fo le te lo na o ina fo le o nga sa ya o ngai. Ole to tato to tele o se me fo o le moleva. I no vala ua tuane vili amu o mai ni tangata mo e tala I tala le Pacific kal matua I to tele o tangata no mai. Mo vai atu la le vai tau. Le ua o le vai tau ne sen tu le lufu tasi le utou pale mai. O fesa lua I ai le taimi ne vala wina I o lua ngā luenga le fa missionary. Pesa au fo ina fo ilo lua so I fua te lua ngā lua fa missionary. Ia va aftai. O au sa ua o ngā wha missionary le lua fe ma le tolu ina ua whaola ina fo ile anganga ia ma avele o la mole li. Na ua o ngale le au ngā wha missionary le worship center lea o lo o wha tino ina nei I uponu. Ia sa whao ina o na malanga mai le I New Zealand nei ia o na whai ele o le ainga I New Zealand nei ia matia I fo le ainga. So maua mai la le wala au mai Afrika so te ala ta ile sunga le tama apostole William yo lo manga lu ile ekalesia le hallelujah worship center I New Zealand nei o kilani yo inale sa manga lu e masio to lua ia ona mama fenga luenga matia fo ai ia e peita I wo all time wo wala au mai e wo mana mia ma ua malanga Afrika so te ia na malanga I lo le Samoa mo le lua ia so ia ta pena I lole malanga I Afrika I sakte ma le ngang wha alo alu Tufue. Na whai ngō fie na lua talia le wala au. Pesa talia ngō fie fo e lua ainga ma le tua o le urua ngā lulu e o whai le ainga. Whai ngā luenga tausi ainga ma le kalesi. Na whai ngō fie o na tu ua uma ia mea ma talia lo tō ainga o le alua o e whai ngā luenga wha misionari. Ia whaftai. Ile tūlanga il nei o mātou a inga e sa le whaingo fie o se o tō lua I matua lawa le whanaunga nei o na mātua se tūlo fultai au. Ia sa le whaingo fie ona pei o ia sa pei e va aifo ia ina I o na mātua. Ia pei tai o aulawa ia me se fo el temina ma whaipoipo a ina mātalata noa lawa ngā luenga wha missionary. Ona pei o se mea o a matau. Ona pele I loto ia wha missionary ia ona o le mea sa ta tilo fo ima o ina I fo ia pita ia na maua mai lole wala au mai Afrika
Ia sa whaingofia ona mao ia ae sa pese le whaingofia na yo maainga. Ia me se foi isia ma tama sa iau se talia le na malanga mai New Zealand. Ia mātono no foi ia pei ole sina mea sa tau whawhaingata ai. Ia e ona o le ngaluenga wha missionary. Ia e pele lava i le loto le ngaluenga wha missionary. Ia wawai fo i le history o le tātou atunu o na i tātou tamā sa malanga le Pasifika. Ia ai o tātou o lātou whanau le uanga i lalolangi. Ia pei o le tūlanga na sa vea ma whamalosi au fo ia te au ia me se fo ia se o tōlua. Ia le talia o le wala au e anga i e wha missionary. Ia ui lava le whaingatai tūlanga i a inga ia mangaluenga fo. Ia ai talitonu e le isi wala au sili na i lo le whaunga o le ola mo le lia o mawal malosi. Sao le leia malo. Pastor Matthew, o le ala le tausanga na lua malanga i loa ma amatan tō ngā lua i Afrika i saute. O le matou timu o mua sa malanga ia o le lua fesuma le lima. Ia o ma ua lea sa malanga atu le timu lea nganga i le lua fesuma le ono. Ia o le lua fesuma le lima lava na matou tūvai ai o ni alo matama whana o Samoa. Ia wha pena o ngā lua wha missionary Afrika te malanga whaaloa. Ai se a lava Afrika i saute. O le alma fuanga o tō sopolo atua isi vasa e tele ama tō o sao i Afrika i saute. Ia o le matou e kālesia le worship center sa whaatūlanga le mea tau le Mission 2020. Ia o Samoa la e te tauona o i le continental o Afrika e te tauona o i whaatutu o i kālesia manu malo ina nganga moleli. Ia le mafuangala na la i ona mātou o anga i Afrika ona o le Mission 2020 lea le mātou e kālesia e te tauona o i le kālesia Samoa anga i Afrika i saute anga i Afrika ia ai ofo isi e kālesia mātou pe o Europe anga i Europa i o Brazil matulanga whapena peila le mafuangala na le wala i ona mātou anga i na i le tūle i Afrika ia ona o le mea o le sa wala awina i le kālesia Samoa anga i whaatutua i kālesia ia le alaua whaatutua i kālesia ia e lua le worship center i Afrika i saute ia aolo whaanga solo lava ia le ngaluenga wha missionary i isi pito Afrika i le ngata i Afrika i saute ia e pe o le mafuanga na wanga i Afrika i saute ia ona o le mea o le sa whaata oto ia se o mātou tai fo i anga i whaatutua i kālesia ia pei o le mafuanga lea ma le ngang whaaloa. O ia le lau mo tu sa lau isi e kālesia i whafoe tō fua mawaiga o Samoa lava ia o ngai kontinental o Afrika. O ila se se na tō wha mautu wai le taimi mua na tu e lau malanga lua fisulima. O le whaife au o le tamaloa na amataina ia le e kālesia le New Beginning Community Church i ngai Boksburg. Johannesburg. Ia o ia na sa whapena ona maua le wanoa i malanga tua i Samoa. Ia ma speaker fo ile mātou conference le sa whai. Ia ma maua ele sota inga e whapena ona mātou wanga ia e whai whapa anga malatou ina ia maua le wanoa mātou te malanga i Afrika. Ia peila o le kālesia na lea sa mātou ngā lulue ai le tamila na mātou malanga tuai. Ia se ia ola wal temi whapena ona mātou wanga ia se ia mātou ngā lulue lava i lalo le kālesia le worship center pe ona mātou ia i le tamila nei ai o si whaiwhi au nao Pastor Stephen Duplessis ia o ia na sa wapena ona atanga fo ele li e te tala lewa noa mātou te anga ia tuai. Ia mātou mafuta e malatou mo le tōrutosa. Se ia ola veina mātou anga ia se ma amataina lole kālesia pe ona i le temili nei ma le nganga whaloa. O ngā whia tonu na o Afrika le tō te iai e tō whia o tō o ngā lue wha missionary le temili. O le province o i ka o Gauteng. Ia o le Johannesburg, ia o le community le mo ki ngā lulu le temini o Boksburg North. Ia e to o lua suma lima missionary na mātou amataina mai o hule ngā luenga. Ia ua toi fo i mai leisi vaenga maliliu ia missionary to o lua. Ia e to e mātou i to suma le tolu lao o wha awa wina ia le ngā luenga i Afrika i saute ma le ngā whaaloalu. E wha moe to e watu fo inisi missionary le taimi o leli. Ia e mo le taimi nei to suma le tolu i mātou lao o ngā lulu e le taimi nei. Ia o le sivaenga le wanga i mai whaatutu i se kālesia i Alaska, ia mai nei New Zealand. Ia o le sito o lua missionary ia ua whailangi le la fola mai i Afrika ia o lo tanu ia i fo i.
o lo ta o toi foi o latino i Afrika South. O te toi fia pai atu ai nei missionary o maliliu Afrika le wa lango mau ai. Ai la o lotu o lisi fesili Matthew. O le ngang whanga e tia foi le on o le loto toa o tatu tangata pe le ua yelo sunga ma to tele o tou tua inga ma le mafutanga ma me uma ai o e whainga luenga le tua. I lo tau tau nuu atu la o tau e se au tau e whaile tala inga o le tala le lei wha missionary. O atali tonunga o ia tangata i lea vai panoa o tau o ia tali tonu iai. E ini e kale sia o whaia i lea tei. Ia wa aftai lava mo le fasili o tangata e to tele tangata e tali tonu i le atua o te tapua e. Ia o le taimi lava le nae e tali tonu fo i lato i o lato le ancestors tangata fo i o maliliu lato matua. O la fo i tali tonu lato i lato matua o lato atua. Ia ele ngata i le e ia mo meo o nganga fo i e tali tonu tangata e nofo le vai. Ia pei o ina e anga ia i tusala e o maitanga tele lotu keusiano. To e o i le lotu o lato matua. Lea ifo a imatapua i matua i o feoti. To e o fo i mei o nganga le anga i e no fo le vai le tali tonu i lato. Ia so le mea la tau fai e ina i whapena ona tau i ai le tala le leia Yesu Keriso. Ia ona e fe momo wa e telefo i tali tonunga i ai o le atu nuu olo whapena ona ngaruru e le tasi se mea tali tonu i tangata. O se tali tonu tangata i le atua soifua e tali tonu i o lato mātua e au mai e fo le malosi e lato e fo ia mo anganga le anga ngofo le vai. Ia e ofo i la ko ngofo i mo kapua i ai. Ele o se tau a whai ngofie le tau a le sa tau. Ia pe o tūlanga na o e tele i o tali tonunga o lai tangata. Malo. Na whai ngofie la na talia tangata maliuliu o le ala se tala te mnei pe a fua lua fe sulima le uru a fe lua tonu. O ila se suinga o tangata i o lato ave e sea la i a lato tali tonunga tuai ia ai le liu i le atua moni le i tau te tapua ia. Ia waftai Tufue. Ia o le vi inga lava e whafo i le li. O tangata ia ua mato ngā lulu e taimi nei tonu o le ekalesia. O tangata sa mato o atu tau mawhai e tau iai ia le tala le leia Yesu Keriso ia matau mawhai e ina ia liu mai la tau so o mato ti a kono umalava o tangata sa mau e le tūlanga le nā o le ifo i tupua i le vai ia le ua o alava la tau le tala le leima le upo le atua ia le ua vea mati a kono a le kalesia ia ma ua matua i te le fo i lava le o lato suinga mai le taimi na matou tau nu o tuai e o mai le taimi nei whaftai ai le atua wa ele mwhai e se tangata ona sui se tangata ia o le anga lei o le li iu mwhai ona sui lato o nisi o tangata o lo uwha o ngā ina nei matou sauninga ia ma ua tautino fo i lato le te le o le mea o whai e le atua e o lato soifua mano lato ola o leisi o tamaita iti a kono ia na au mai le pepa i tutonu o le mea fo i le ao ai ia se fulua i mataulanga. Sa ua i ma le fasi pepa si mawhine le ao le a pule le ola. Ia na maanga i ma se o to lua se tu lou lava le tae ao ia ma talatala noa ma fautua ma tatalo ia i te lese taimi ua pa pena ona whaalu i si mawhine lea. Ia, taimi nei ua avea le nā mawhine matangata matautia e lau maina le upua le atua i ona lava tangata. Ia ona o le ngaluenga sa whaatino ina i ai ala sosani fo i o leli. Ia ai tele tangata o sa matou atu matou whawhanga ina i whafole awal tele. Ua matou whaonga ina tono le ekalesia o te akono umalava ia o tangata o lava le atunu, maleangang whaaloa. Ia. Mai tau atu le atunu e whaisi mativa te leo tangata ma vai le tama o ainga pe a fua ia tātou i nei whai tua lalulang. Whena whaisau mo le mau leo langa o le i tangata ma o lato a inga o ani a lato fuafuanga o le aso o na ofisili atua i nei o tau tāpenanga fo i le vai aso. Ia o te loa ina o le te leo tangata le mātou te whawhanga ina Tufue mai whaafonga anga fo e se tātou atunu. Pau ale o le taimi e mau ele mea aina o le taimi o lea anga i mai ai. E le taimi le mau te whanga ina i lātou. Ia ona fo ila i o lātou a inga, ia toia anga i mai le sitai au. Ona o le tūlanga fo ilea e le tango lima tangata.
a faatusa foʻi Samoa ma le iai New Zealand ia e fai lava siva mamao o le olanga i o ia ma le olanga foʻi nei a misi o Samoa to tele o le tangata no fo lava i lunga le awal tele foʻi o tangata ua maliliu ai lava i lunga le awal tele ia su e atu ia o le leai o se mea ai po le leai foʻi se vai ia ai o nisi o tangata ua fau lava o latou fale i mo meo cardboard ia mo me maua atu lava le awal tele ia e tau lava ina malu ai ma nofo ai ia ai o le toʻatele o tangata ia e le itu lava le matou te iai o le ala na o le matou kukaina o mea ai ia ma fafanga latou ia so uma ina ia maua se fesoasoani foi lea mo latou ia ai te le lava le fesoasoani o loo mana o mia e nei tangata i o ia pe o le ala lea o le Alo, pastor. tau whaila waina ia wane i nei misi le kukaina o mea ai i ona o le tele o tangata o lo wha moe moe mai i mea ai e kukaina e ai ai le aso ma le aso ia o le toi fo i mai fo i le lisi aso ma le nganga wha aloa Malo whaftai. Tu sa leo whaamauni e tala a Iakopo. Ka tu tangata e alu. Ita tauna whaatino le mea ai whaatino awele ofu me umfa pena. Whai le tino o tau whaatuatua. Le ngata o tau tala i tala leia o tau whawhanga fo i tangata. Le mau e lau saunoanga. O tangata nei. Nal pau alau te me mau le mea aina le aso e o mai tau te whangain. O isi aso uma ino nofu la ura tele. O le matua tele o i tau e whiangai mana i tangata. A le ofo la tau o langa. O ala tau pola ka lami o le vai aso. Fiso soani e yo langa o ni tangata. ia o le aso ngofua lava ia o le aso na e malolo ai missionary ma tau uma lava ia ana matale o le aso lua e whaia le open air e la unga o tangata le upo le atua ia mawhawhanga fo i tangata i aso le aso lua ia malu matou tala inga o le aso lua aso lulu ia e whapena fo i ona whawhanga na i tangata ia ma whai ia matou sa groups fo i lea i no fuanga ia ua wha poto ia i tangata e o i whai sa groups ia o matou sa groups fo i la i le whai ai whate ia o whai ai whafo i le la ia pia ona e o le mea maua i inga i tangata ia tele ala o aso o le tala inga lava ma le whawhanga ina o tangata ia mesi o le tuwhaina ia la tau o ne mea la tau te mana o mia pe o lava se tulou se e vai ia o fasimoli o ia afu o me whapena e maua mai donations. Ia ona tufale ia la tau le vai aso atoa lava, mai ala i le aso lua e tau le aso sa. Tu sa o aso na e whawhanga ina i la tau ia ma ave ele upo le atua ia ma whaile counseling ia me se fo o mafutanga ia sa groups ma tau te o ele ngate le aso sa ma tau te o ia i mele no nofo ina ia atia e pero la tau o la whaale nganga ia ma ave lava ia le supo ia po o alava me ma tau te maua e sosoani ia i la tau tu le tino. Whanga ina i la tau ma le nganga whaaloalo. O whea o maua i se le ni nek sosoani lau tau ngā ruenga wae o tau te leo tau te whai ngā ruenga. Ia, ma tau te le whai ngā ruenga e full time lava le ngā ruenga wha missionary. O whai fo i matou recycles, matou te ofa apu cardboards, matou te ofa apu tingi apa, se i tulou lava tai au, ia matou te ofo i le whaatau mo fusi whawhie, e whapena ona sosoani ai fo i le ngaluenga wha missionary. Ia olo o maua fo i le sosoani atu le Kalesia Worship Center Worldwide, e whapena ona sosoani ai whaatino ina o le ngaluenga wha missionary i Afrika i saute. Ia manisi fo i lava o tangata o lava ia, o si uso la esa pala ia tua ia maukeni mapakeka ia o si uso e lotu mosalemi ia o si uso la esa pala ia kua supo ia e loku le loku foi le hindu ia o ngai kangakanga ia mangisi le uso mangisi la kangaka e vakua ia se vai ma kulanga me fapenga ia o ngamako ka ngofi le kuka mea ai ia makiliva foi ngai kangaka mea e mau aku ia ai o se lengi lava e mau e mato e Kalesia ia lea le Worldwide Worship Center ia malama tau lava ia ngā lulue o e whaaputu le recycle ma whaifafie ia matulanga o me whapena ma le ngā whaaloa. Ai fuala i lea Hindu ma lea Musalemi. Whawhea ntof so tai Ketiano Hindu Musalemi a leo mai funga le lue whaatase e whainga lue ngā lofa. Whaine whamtala maa lea. O le siuso Musalemi le whai pisinisi o e te le lava ia le lana pisinisi.
Na lua e lesi aso la e mātou te whawhangaina tangata ia e alua la whai maila na tala wa pa ia ilona loto ia le ngaluenga le mātou te whaia. O nei le oi mātou on tangata Afrika, o mātou o tangata mai lesi atunu. Ia le vai mai mātou te nau e whaile ngaluenga alofa i tangata o le atunu. Ia le na alua le sautara noa mai o le a ia au mai le sosoani. Ia le la pe ona mātou ngalue ia masi uso mosalemi lea. Ia o ia sa pala ia mai ia loli e au mai ia pakeka ia ma tūlanga me whapena. Ia mi se foila o si ta malo hindu lea o le tūlanga foi nasa iai na e fōu atu lana pisinisi le no fuanga lea. Mātou te iai. Ia eva ai pēa mātou ngaluenga lo whai ia. Lala ua ofa atu ia e whapena ona ia a watu supo tanga supo i whawhanga inai tangata ia so uma lava matai uma. Ia le ala walu ese ma o le mele mātou te iai, a olo o ngalue mai a e sapalai makili vatu le supo. E le kanga supo e whangai nei tangata ia ma le whaaloalo, Tufue. Saoa, e te tauna minoi mo mo le tangata o nana ai o iai leo le tu. A whataritari tātou, whamalo lau Matthew Mana ia te le tala. O le tūlanga la le wei teimi nei le tōnga lunga missionary, wa iai se tō whale te talo, po se whale sā, po se whale u tō mapu iai nei teimi, wa ele whengu fiela u tōnga lunga. Ia ua umauna whaatauina le Kalesia Worship Center Worldwide le whale sā. Ia mare whanua, ia la fōua ia i mare whale fitu poto moe. Ia la ua mātou ngā rulu e ai ia e au mai e tangata e whapena ona tā la ia i le alofo le li ima au mai e lotu ai le Kalesia. Ia a ua umauna whaatauina le Kalesia le whale sā e o vātu mare awhese lau tangata e ofi e tono le whale sā lea. Ia mare whale o la ua umauna whaatau e nonofo ia missionary ma le anga whaaloa. Ma alo whaftai. O iei ne Kalesia Kewisiano i te tono Afrika, ma nisi Kalesia o tō ngā lue whaatasi. Peo Wellington e tele i Kalesia SS, ale ngā lue whaatasi. E se mewa pena o tupu vai aile tō te iei. Ia, sa o lei lava Tufue, o mātou te ngā lue whaatasi, mai se Kalesia maua te tele lava i o, i Afrika i saute. Ia ona e mana o mia lava le tūlanga lea o le ngā lulu e whaatasi ma e Kalesia lava Afrika i saute. Are e Kalesia Keusiano. So e lava la le taimi e whapena ona mātou mafuta i fōi o le tūwhatasinga o e Kalesia. Ia mwhapena ona wherosipia ia mamala malama i fōi i na isi tangata o le ainga Keusiano i Afrika i saute. Ia e le ngata i leo lo o tāpena fōi le mātou lava ia ne o e Kalesia. Ia pe atu i fōi atu ina iwa pena ona tia e ia le tūlanga leo le fellowship o e Kalesia whaatasi. Ai yes, o lo mato iai tono le li o leo e Kalesia Keusiano. Ia mamafuta i fōi manisi o e Kalesia fōi Afrika. Isa te le tūlanga le mato te iai. Mana ia le wamana ia autou. E ni tangata i to tono Afrika mai luafes fulima, luafes uono no luofi ngā lunga missionary. E o mai le so e ni tangata i to tono Afrika, lau te iloa le o Samoa. Ia, whaftai, o ele to telen tangata i lo, ole me tu o Samoa, ai lau te ilo Samoa i lakapi. E loa tangata Samoa i lakapi, o no le atunu, e tele o le atunu, e fie le tārongo le soka. E fesili me ala po fia Samoa, a fasino tu ia e la tu tele i lo. Se i vangana lava o ta o se Talia, ia o Amerika, ia Maniusila. I on fa penale ona tau malama ia nei tangata i le tūle i Samoa. Ai o taimil nei a mātou sāwali atu ia e wala au mea mātou e lātou Samoa. Ia ma ua lelei whaal mātou mawhutanga manai tangata. Ua vefo i lātou whaamanu ianga le mātou ia i o ia i le tūlanga o le mātou mawhutanga. Ia ai tō telo tangata ia e lau te ilo fo ia si tamali i fo ia o Tara. Ia pe ia ka o Tara. Ia wai lo fai la walinga e fai si kingo ke kele o kanka Samoa. Wala nga whalalo lama. Ma lo whaftai e sel mahana ia whalongolongo atu. E iei nisi missionary tamai taipia li iwa maupaolo atu i tangata Afrika. Tanuna amatan ngā ruenga. Ia e tasi si uso a missionary la ufai fi au mātou yo nonofo male Afrika i sauti. O le tu ainga leo le au kalat e ka wala ko o le kalat o longo inga e afare uruli afare pai se tulo
Ia le ala fo la ua fai poi poto ele sunga missionary le mai lotu anu uma ele. Ia o la fo mawane na yo la alo, ia la fo unga lulu e tono le kalesia ma le ngalu fa missionary. Mala ia. O le ale ngana e whao ngā e tangata ni wai tele ngana i nui Afrika. Le ale ngana e whengo fi entou tala noa. Malama la tau, malama utou. Ia, ma tau nu atua tau mawhai lava e tau pue le ngana fo ile le sutu. Le ngana ngai kere ngā soka i lava Afrika sau te. Ia ai tele ngana e ova atu mar se furu ngana i tono Afrika sau te. Ia ai o le taimi volu nei e mātou ngā rua i oe mana o mia ale tangata fo ile anga ke whaanili uina ia ngangana ingilisi anga ile ngangana sutu. Ina ia whapena ona whaingo fiona mātou sota e mana i tangata. Ia ona o le saitu o ile mātou te ia maua lalo fo ia le pasene ona i tangata e mana malama ia i le ngangana whaperetania. Ia ai mātou te whaungaina la tangata ia lātou e whaalili uina le mātou tala noa nga ia lātou le ngangana sutu. Ia au isi wha o lātou mana malama lawa le ngana peretania. Ia o le ngana ingilisi la lai mātou te sota ia lai tau mwhaila waina ia o ina fo ima le ngana le atunu. Ina ia whaingo fiona mātou sota i sao la vai le ngana Afrika la vai ia i o lātou tangata ma le ngang whaalwala. E ila tangata o le kālesi am tangata iwa liu le i wa lātou whaunga ine ni upu Samoa pa ua utou wa lātou suina fo i tātou pese Samoa. Se i te saunoa mai atu fo i whaamua. Ole tātou ngana Samoa. O i tangata ia o nuu ia le tu nuu lea wa lātou wa o ina ni upu Samoa ma ni tātou pese Samoa. Ioi, o le mato e kālesia ia ngai fo ia i lungo le peita le mato e kālesia. Ia usu lava pese Samoa. E usu fo ia pese Afrika i saute ia ma ai wa oina fo ia nei tangata ia upu pe o le talofa ia o le whaafetai ia o le whaamalo ia ma le whaatofa. Tofa. Ia upuna wa mata ia ai o lava pese Samoa i tono lotu. Ia ma pese ia malato ia o la fo ta pena le Santina ia o la fo ia o fo ila to pese Samoa usu. Ia ma to usu whaatasi o mātua i lava ma le whaaloa. Ua fiala e kālesia tātou Samoa o whaatutu tonu Afrika i saute taluna amata ngarunga wha missionary. Ia laua lua ia e kālesia le worship center laua ia i o mātou malisi e kālesia lea sa whaatu i le tausanga tiona tua. Ia aolo i e whaamoe tele nisi e kālesia o le anga ia te whaatutu ia ona o le tūlanga le sa i le COVID. Ia sa tele lavana poloka ia le anga inga o le whaatutu ina e kālesia. Ia ai lua e kālesia laua whaatutu ina i Afrika i saute. Ia ma le naunauta inga i le lumana i o le anga i whaatutu nisi e kālesia e tele mo le viinga o le li. Malo, o anelu i tau o ngā runga wha missionary tutono le atunu. Ia o te iloa o le lui tau lava o le tūlanga fo i le tau mawhaina ia a chest fo inga le ia lo mako ia i oanga i le culture le akungu. Ia le ngaka fo i le ia o lako mea ai ma kūlanga me whapenga awa e o ia ke le lava o kaimi e whaonga lava lima se i tūlo e whai eile e whai ei mea ai. Ia o fo i e whainga kā ia o ngakalia e tangata fo i o le tala le leipe. A whaapea e le mawhaionga e aruaku i le kūlanga la iei la kou. Ia so o le alama le kūlanga misio ngale ma kūlanga whaifi au whapangi e le li. Ia e le mawhaionga mako ngongofo ia i positions ia ma titles ia. Ka ulavanga mako o e minko whakasi mga i kangaka. Ia mwhapenga o mako iei whakasi le level la iei la kou. Ia o le si tūlanga ia pe o le tau ia ona le sa o la lava i Samoa ma ia o e fo e malulu. E whai fo si malulu o le tau. Ia le ngata i leo le saunga le mu, e whai lava si maungalunga o le crime i Afrika i saute. Ia pe o le tūlanga na e tālo le ono, ia le mwhai ono to e anga i se sio i mātou i whafo le awala. Ia ona o le tūlanga i le maungalunga o le crime i le atunu u le taimile nei. Ia pe o nisi nao lui tau, ia ma nisi fo i o mea o lo mana o mia fo ia e Samoan Missionaries. Ia wala vale anga ina pea o le tala inga o le fina ngalo le atua i le fo ia tunu ua wala au ina i mātou. Mana nganga whaaloalo Tufue. O le ale wha moe o le ngalo wha missionary a tātou Samoa Afrika.
E se taimi e se iau tau atu ulo I tangata Afrika la tau te vaia o la tau tangata. Ia o te iloa o le tūlanga lawal na o lo tilo iai o le mafuanga fole na o le mātou ngā lulu e whaatasi ma tangata locals lava ia. Ina ia whapena ona pue mai e lātou le mission ia me se fo le visiona le kalesia. Ia o ia le taimi whapena ona ngā lulu e ala tau ia o lātou malama I tūlanga ia. Ia ona e le ngata I Afrika I saute ia le whamoe moe o le misiona. O lea ngai Kenya, ia o Malawi, ia o Zimbabwe, Mozambique, ia o iolo o whapena ona ngai e li whatutuina e kalesia. Ia e pe o le mafuanga na o le mātou ngā lulue ma tia e la tau ia ma tamu whaina ia o a oina I la tau taimine. Ia ono le lumanai o le whapena ona ngā lulue I lava I la tau ia ma whatinoina ia le ngā luenga wha missionary ma e kalesia. Ia I le mea lava olo o ia le tangata Afrika ngang whaalona. I lau mai tau o ele o se au fo I o le vaenga missionary al tatu o tunu o fo I Samoa le I to tonu Afrika Sauti. O le asau mai tau I o langa whaalea nganga o tangata. Ua tupu o la tō langa whaalea nganga. O le asau mai tau e ni mea lofa whaalea nganga o e tau wa ai atu I o langa o li tangata. Ia whaafitai o te ilo ina e whaisi tele o mea lofa o te tilo lava uia I tangata lo mātou ngā lulu e tonu le kalesia. O le ala folina o le tuua ia I o le avanoa e whapena o nā tia e mea lofa ia e tate wawa ai I o lātou soifua ma o lātou wola. E tupu fo ilo lātou nau le whaolatanga malinga luenga le ali. Ia pe a iei avanoa e tuu ia lātou whapena o na au mai iei mea o wha mea lofa ina I le tuolo ia I lātou. O le atu nuu fo ilo le matua I tele la o tangata pepese. E a maliliu tangata I pepese. A fia e pepese. O le alawa le toenga mea ui e tangata Afrika. O le lātou lava lea upenga e whapena ona sosoani whaamawhanawhana ia I lātou. O le pese. So o tangata fo ila mātou te ngā lulu. Ia o tangata e le leitele o lātou si ufonga. Ia me se fo o tangata e vivi. E o tangata e vivi I le li mai o le taimo vi inga e te sila fo ia I lungo le mātou page. Ia e matua e fia la o tangata e vivi I leli. Ia ai o le tūlanga I o lātou o langa whaaleanganga. Ia olo o mātou ngā lulue I le tūlea. Ia mwhapena o na sosoani fo ia I lātou I lo lātou o langa whaaleanganga. Ia ala lea I le awe I o le upo le atua. Ia ma o ina fo I lātou I mea o lo whapena. O na whaamea lo whaina I mātou e le li I e tufatu. Ia I lātou ma le langa whaaloan. O le mana ia le whaaloan o le whaafonga le tunu. Tu so le tō te mamori le tala le lei, ma whaatino le tala lei ala le whawhanga o tangata, ma whaua iai, se vai o mea o mia ofu. O ale winga o tangata nei, I o tangata winga tuai, e tai tutu, e ini maenga I tai tusa I o langa o tangata, ia ma o langa o tangata Samoa. Ia, o pe ona o ta ua Tufue o tangata lava ia mātou te whangaina. O tangata fo inga e o mai koe, ia, se tūlo e o mai koe, ka se iu o mea o mako pā, ai ave whakani me sai. Ia, o tangata fo ia mātou te whangaina, o tangata lawana e toi ngau ia nisi o mea o lo mātou loto a, ia po o tūlanga. Ai, o le tūlanga fo ilea ele mawhai, ona a vea o lātou vaivainga. Ma mea mātou te tilo ina o le tūlena. Ia ai mātou te le tilo le tu e pita sili ona tāua o le ati ai. E au ngā fo I o lātou vaivainga. Mātou te ngā lulu e ia ngā I le mea lai. Mātou te ilo lai vaivai e I lātou. Ia ai o lātou winga. Ia e ei winga o tangata o e taipei lava o winga fo o tangata Samoa. Ia alangala o Samoa e ua whaisi malolosi o mo tangata I malamalama fo ia I le o langa I aso Fiso. Ia le pei o e whapena ona mana o mia lava ia le tala noa pei I lea taimi o lea aso ma lea aso ina ia awane I motu ia le mafutanga wawala lata lea a mātou ma lātou ina ia tia e pea ma ia o lātou o langa whaaleanganga Tufue. Ai o lātou winga e whapena ona tutusa le leila ma winga foi o nai tātou tangata ia ma leanganga whaaloalo. E tai tu sa voile mal ma voile la to ya sa alanga ya fa sa tau le li la to fo ya sa tau tu le te mila la to le li tonu o sa nai le lo ta vita le vio mai ai me fio no lo temi fa na ta to e pa ia ina yuso ia
walango mau tono Afrika sa te mama le liu nga luenga. Pela tau whamani no le vaenga lea o nai tama ia ngā le umari liu nga luenga. O le ngā o toa malanga le ai masu fuanga toi fo isi ainga pea. Na atwina ngā no le tua le utonga. Ia, o le tūlanga na o lo o iai le ngā luenga wha missionary sau longa fo i Tufue. E le ise me ta o se alu toi fo i mai. O le tūlanga lava na sau no fo ise mātou tai il tūlanga lea. Ia, o na iuso la ia o si uso le ana maliu mua sa mātou ngā lulua e la so atoa fai fo le mātou ta alonga. Ia, ai fafua se i lava ona a mielo na o le li watu fo le fale mai o le isi tonga fitinga e mawhai ona whai ai. A o si uso la le na maliu atu muli atu ia na la vea i le COVID se i tu lou lava. Le na maliu ai le COVID. Ia le ala ua lango maua ia o la tino i o i le tunga mau i o i Afrika i saute. Ia ai o le tūlanga na Tufue e le ise manatu whapeto e fo i mai ma wa o lava i le ngaluenga wha missionary. Ia o le alava le mea tupu i o ia o le mea lava na ua whapena ona ave fo i le ola e wha o ngā mole li. Ia pe fo le tūlanga sa fo le pui ia au i o se tūlau o tā o le tūlanga lea. Ia na pau le mea o le sa ia se si tū ia wa tau na toi fo i mai wa e le se sina alu o a me mana afi far pui. Ia e pita e uma mai le na taimi ia wa sau fo i tū ma fai pui ia wa langona i le si malo si fa fo ina. Ia au na pea mo le li e ui lava o a mea e tutupu ilunga o le ngaluenga wha missionary. Ia e pele lava ngaluenga wha missionary le loto ma le nganga whalo. Te lof siri uma le tunu o se anfal pui e lau songa. Ia na whaile mātou open air sa la unga whai ale upo le atua i o ia peita e te loe le masani e nei tangata i o i le aua whatutu mai lunga si pika ma le sound system ia ma la unga le upo le ali. Te lo tangata ua fou ia la tau le whaalongo ia mea ia le na la tau vilina i leo mai leo ia ave mātou ia awatu i o leo Fiso leo ia whai mai leo e toi o mai umale a inga missionary. Ia e la loka lole la tau taitai. Ia le ala sa o mai lo missionary whane te talo atu. Ia e loka i lole o au ia ave fo i tonu o le whaamasinonga e whaatino e. Ia pei tai o le mana lawa o tausanga na solofua e whaamasinonga e le i se whaamasinonga sa whaia ona e ia o tū le se soli tū la whono sa ia sa la unga lava le upo le atua ia pei tai o nisi o tangata o la tau li potia ma le ngang whaalola. Malo. O le maua i taimi tau te mai moa mai tatu li tio whonga laumo. O se awana le whaate e tau tui fio i Samoa. Ioi, o le te lei o le tau o le au nangal tatu li tio le Samoa Capital Radio. Ma tau te mata mai e lava mwhanongolongo mai taimi fo i e umainga luenga ma uma por kalama le asu. Ia na mātou whalongolongo mai la ia muli mai whiao mātou lo whaanga. Nisi fo taimi e tau atu lava lai mau te whalongolongo mai Afrika so te ia ai o tūlanga na e fia lava e whalongolongo mai. Mana ia fo ima mata ina o por kalame whaanga solo. Ia mai se fo i o tātou lava ngana o lo whaatino ai. Ia e whapena ona whai fo ima whaamalo si au fo ia i mātou. Ia o whapena ona au maua i atunu ese ona le wala awina mai le liki mana ngang whaloa. Malo, e le sia ngā o por kalame o te tango e whaalau loa au mai sau tupe ave ma missionary Afrika sauti. Al fisili tu sa alo sunga mefi. O a se vai ngau to mana o mia e lau to ngā runga i o pea matou whaalongo atu. Tu te le whai ngā runga nā whai ngā whina ngā no le tua. O lu ita wina fo i oel por kalame le tai alu nei. Ia, le la sau no tu sunga whawhenga nga po le ani vai ngau e manami. Le no pena o lau te talo mefiu. Whai whai sau no ngā le tunu o le mai mon whaafonga mai. Ia, whaafatai lava mo le awa noa. Ia, o te ilonga o le mana onga lava e le uso missionary o le lauta talo e whapena ona manatua ia mātou fo i olo au mau ia tunu ui ono le whinanga lo le atua. Ia maua lava o mātou ingoa ia mai se fo i mātou i lauta talo. Ia o te ilo le me pitu sili le ona tāua i lo mātou ia tunu.
Ia a fai fo i te mana o te tō sau fatu i le ngaluenga wha missionary i se mea o tu ele atu ele uloto. Ia o se wha manu yangal na mai o se mea pitu sili fo i le ona tā ua mai mātou te mana o ia fo i le sosoani le tūlanga o lo o ia i le ngaluenga wha missionary. Ia ona o le se leni e maua ia wha pena ona wha tauina ia mea e wha pena ona kuka ina ia ma ave ina i tangata e whanga ina i tangata. Ia i fo ina i tamaiti e wale o le a onga ia ona o le le lava wha sona i la tomatua. Ia e pei o i e mātou te wa ia ngai ia e wha a o onga na i tamaiti wale mwhai ona o le a onga. Ia me se wha ona i tamaiti wa Wa no fo lungo le awala ia ona wa le ina ia lato matua ia pe o le ala var so so ni mo wat ma to te fa nga ina te tau lava ia wa la var mana onga na tangata o lo nga luenga ia ma mori fa ta su atu ia i male tala le Yesu Keriso ia male nga fa alo lava sunga Tufue ma fiu o taluna eso i fu ele la lo langini e fa na fa ma ni la tala fa to ai va ia le tangata pil si ni ma te diva la lang tangata i tu tinga lu sa o le leila wala sunga Tufue ia ona i tangata e te sila fo i o latou lava e masa e sai ia o latou se e vai fo i e masa e sai ia o lisia o latou e le mawhai ona o le vai se tu lou lava e whapena ona mo se avano e whai lava si mo lunga o le tūlanga le i Afrika ona i tangata fo ia e mawale i afu ia o na i afu e pulu ia pēa o le malulu e whai ma ofu ia o moenga e wha o momi e wha pena ona ia e o ma ave solo te wa ai atu ala e whiwa i ma amo solo me mo moe ai o whiale me pongi sa o ia e mo moe ai ane tangata malanga ma whalon wa e tanua se si ona we kale si a tangata i wa tata Afrika i wa wei se si wa e tanua wa whaisona maliu ia wa ia i tangata ua o tanuina i Afrika i saute na foi o lunga lava le matou peiti ia le whaatinoina o maliu ia o nai tangata ia o tanuina tangata sai mai whaafasili Tufue me se fo ia na uso missionary ia o wa ulava sa whaatinoina tūlanga i o le tanuina o ilato ia o nisi fo ia o na uso sa tanuina ia na tawhanga i tangata i lunga le awalteli ia le sa o atu ma whaatinoina o latou maliu ia pe o tūlanga na o le fizili moni o le asa u tali e te tali ai pe a lui o e se Samoa po so stangata e langi whaapela na lui o le ale me ua utou o mamao i Afrika ala tu putele le ami o le anga i Samoa i le whaatale le ina umane atunu le asa u tali ia aftai lava mo le fizili ia o te ilonga ia wala awina lava tātou e le atua i nofuanga ese te lo foi o lo mātou wala awina ia o le avea ma missionary ia tunu ese ia o te lo foi Samoa ia o lo tele lava o tangata o lo lātou launga ina le upu Samoa te lo foi Samoa wa malama foi le tala le lei na paula vale o le tūlanga ia o le i whaatino ina le lei o le mea o lo whapena ona launga ina i tala le lei Samoa ia ai la uia tali Tufue ia ua wala awina lava i mātou e le tuaringa luenga wha missionary nu ese ia ua mātou si tai ai fo i manga ia tu le mea ua wala awa in mātou e le tua talitonu fo i ana wala au fo i mātou e le tua mo Samoa ia o te talitonu lava ia mātou te le mawhai au na o ese ma Samoa ia ai ono mātou talitonunga ia o lo ia e ua wala au e le tua mo Samoa ia o i mātou fo i ua wha manu ia ina le tua e ala i le anga i ese e ma Samoa ua ala wala ntale lei ia ma le anga whaaloalo Malo, wala wina o toinu ese, malo. Matthew, e whai ngō fie na avatu e tupe se account o tau i Afrika? Ia, o ile account o missionary o e whapena ona so soni fo i latonga luenga lo whaatinoina. Ia, o le account lavalna o lo whapena ona ave i lato o so soni atu fo. Ia matoto atu o lato whatu i ringa luenga wha missionary Afrika. Ia o ia lava le account malenga whaaloalo lava Tufue. Ia umana umailea u te iloia ia nisi o le tato tunu ule whafonga mai mo mai afsili mai se si au. O le ua vea iai. A le reference le la whaonga la whaingoa tuale ingoa o tangata. Se si ua mulo na loto e fia so soani nga luenga wha missionary o tala ingo tala lei. Ia
o te loa ala tu le tama i tupe New Zealand oka se tele o ia o tau a. Ia a pa te taina se lau tala New Zealand ia e mawai le afe se lau pe afe lo se lau ran ia wa ole ran i whaonga ina iu. Ia wa paftai o tele fo ilena se le ni sosoani le ngaluenga wha missionary le ngā whaaloan. Ia maftai tele lava i lau sunga le whawhirenga Pastor Matthew whaftai mono tei matango fiel whaalongonongo le tunu le foi whaftai mai la tōle o mai mai. Ala wanone sia mai sau sosoani o te nofoa mo o mawhau le tele o teimi e sa I ma le fia ma whaitio. Ai a tusa leo langa leo lai tātou nei mana I tangata I Afrika le mativa. E le ise la ngona whaitio ma sa o le mea lavo o maua le aso ma navar e a fau whaftai. Maua se fasi mea ai mai au tau whaftai. Mai sau wha marosi mo na isi o tātou tangata o lo whafonga mai mo atu. O tātou whatou whaile mo na aso. O a whia le toi fo I lau malanga I Afrika. Ia o le pe au le fole li le aso lua o le vai aso fau ia o na toita liu le o le whainga malanga I Afrika. O le ngā whaaloalo. Ia, me sau wha marosi mo le tātou tino o yon tātou whatou whaile. Ia, whaaftai lawa. Ia, le isi mea siri atu o na tā ua mai lo le nganga whaaftai le atua I mea ua tātou maua. Whaatusa fo I le atu no umātou te ngarulu ai. Ia o lātou mana o mia ia le toenga o langa o lo tātou ola I le ngata New Zealand nei ia o Samoa fo. E le o se mativa le mele o te tātou te iei Samoa, e le o se mativa le mele iei New Zealand. Ia tau sila fo I le atu no. Ia a maua se fasi mea ai ma se mea e ofu ai. Ia te wawa ai atu lawa I fo linga talisa paia ma fo linga fia. Ia ona e se asea maua mea o lo lātou mana o mia I lo lātou ola ia so Fiso. I taimi uma ma so uma. Ia ai te au ia o le ase me ufa ia ai o ele atua. Ia talia ma le ngā whaaftai a wai te le oiloa o le whaamanu ianga o lo o e maua. O lo mo o ia ili si tangata o lo whaapena ona mana o mia so soani. Ia ai ia te au ia le tātou atunu Samoa e le ia se o langa pitu sili o na tāua. Ia na ilo le ola au ona mo le atua o maua le ola ma le malosi. Pei fo I ona fo ina ia o mātou ola whaatau wa ai le ngaluenga wha missionary. Ia tali tono le mana onga fo I leo le atua mo tangata Samoa. Ona tangata Samoa tangata o wala au ina I le ngaluenga wha missionary. Me lea a o e maua le ola ma le malosi. Ia le almere wha o ngai nei wanoa. Ia te wha apea tua I le atua wha o ngai lo ola au maua lo malosi. Ina ia mawai kungai sona vi inga. Ia ai whaaftai mo lautou te talo, whaaftai mo mea malawa mai se whole nei tae au, whaatalo noanga lau sunga Tufue. Ia fo e lawa levi inga ma le whaaftai le li ima ngang whaaloalo. Malo. Ia, mawhiu whaaftai tele lawa o la manatua te peo tau te talo le tunu, manuia utou whaiva, utou mamana, ia au le tua mautou, tātou so taipea, ia walela e malanga I Afrika, e nisi tala, i tātou tau tala nofo, ia elofa tele atu mo oe, misol whaletua o whaamuni mai ma le auso. Ia tātou whaasoifua mo ni tai au. Ia tātou whaasoifua, ia tātou whaia lea whaasoifua. Whaasoifua le sunga le missionary. Ia Matthew, ia pe o nā talanoa mai au kilani. Ia o lo ia I te milei o te tāpena, toi fo I atu I Afrika sau te I le mai ai o lan malanga na malanga tua I Samoa. I le maliu fo I o le taitai o si o lato e kāre sia.